Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah sadayana nu pika hormat kusim kuring, pangersa sesepuh, para ajengan, para kiai, guru-guru sim kuring anu napak hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan mantena ku Allah dipanjangkeun yuswana, sehatkeun badana, amin. Saurkeun rezeki nu halal sareng barokahna, amin. Soleh solihahkeun putra putrina, amin. Di mana pupus sing nyandak iman sinareng Islam kalawan bi husnil khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teka kantun ka organisasi Arci Samodarna nugu sim kuring dipika hormat, Banser nugu sim kuring dipika hormat, EPI nugu sim kuring dipika hormat, PP nugu sim kuring dipika hormat. Alhamdulillah pada kesempatan ini tiasa kumpul, mudah-mudahan bersatu, amin. Wabil khusus Pondok Pesantren Al Jabrigiyah Bapak Jabrik. Kenapa disebut Jabrik? Bari buukna Jabrik karena pedah jek anjeunna teu aya dina Al-Qur'ana, ya ayyuhalladzina amanu wala tujabriku, matak aing rek jabrik tepi ka ayeuna. Alhamdulillah adanya persatuan dan kesatuan dari mulai Sukanegara sampai Agrabita simkuring urang sisi Indonesia Argentina. Alhamdulillah bisa bersatu pada saat ini. Untuk apa? Karena mengagungkan bulan Muharram, bulan yang paling mulia, bulan yang pertama dari bulan Hijriah. Mudah-mudahan adanya persatuan dan kesatuan ini, mudah-mudahan ulama kita dijaga, amin. Mudah-mudahan kita ini bisa bersatu, amin, untuk keutuhan NKRI, amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar, takbir. Cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada ulama, cinta, maka agungkan ulama, karena Rasul bersabda nadratun ilal alimi wahidatun binadil mahabah. Satu kali melihat ulama dengan kecintaan, maka sahur Rasul ahabu ilayya min ibadatis sanatin siyamiha wa qiyamiha. Kami lebih utama, lebih mika cinta daripada manusia-manusia berang dipakai puasa, betik dipakai tahajud, jikalau seandainya puasa dan tak punya ilmu. Allah. Ulama, siapa yang punya ilmu? Ulama itu warisan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita agungkan ulama, kita jaga ulama. Jangan sampaikan ulama disudutkan, jangan sampaikan ulama dikriminalisasi, jangan sampaikan ulama di ekstrim. Karena wujudnya ia alam dunia, tidak turunnya ia apa? Siksa. Karena adanya ulama, laulah suyuhun rukau wasibyatun rudau wabahai murtau rasubah alaikumul adabu subah. Jikalau tidak ulama, tidak ada anak-anak masih nyusu, tidak ada satu-satu masih nyatu, maka ia siksaan ku Allah akan ditibakan sebenar-benarnya. Karena adanya ulama, maka ia siksaan ku Allah ditahan. Mudah-mudahan ulama ku Allah dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal. Karena kita ini punya ilmu dari ulama. Jikalau seandainya kita punya ilmu, maka Allah menegaskan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Istifham inkari, ay la yastawi, teu sarua jelema anu boga ilmu jeung teu boga ilmu. Jelema anu boga ilmu mautna datang di mana-mana jelema. Jelema anu boga ilmu di mana-mana di pelosok ketika hawa didatangan. Contoh Syekh Muhyi ketika datang ke Syekh Muhyi, waliullah di mana-mana datang tanpa diundang. Ketika datang teu dibere duit, manusia darah datangkan itu rupa-rupa nu datang. Hiji nu datang ka itu teh sabos macara teh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, beres sabos eta datang deui la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, nah. Beres datang deui sabos di beres datang deui
hilalo beres datang di jam hulu welalo beres datang di hulu jam bujur welalo datang lika ulama mah denau dia dimulai dikir bener sampaikan dikir ngaco muang madah karena ada keterangan wahma iskotul alif min lafdil jalalati fawalah wala yasihu ma'ahu dzikrun ketika dibuang mad lapan Allah maka wala yasihu ma'ahu dzikrun tapi ka ulama rek nu dikir igeg-igegan rek nu dikir geol-geolan rek nu dikir antod-antodan datang ka ulama jam hulu welalo beres datang jam hulu jam bujur welalo datang lika ulama mah denau dia dimulai dikir bener sampaikan dikir ngaco muang madah karena ada keterangan wahma iskotul alif min lafdil jalalati fawalah wala yasihu ma'ahu dzikrun ketika dibuang mad lapan Allah maka wala yasihu ma'ahu dzikrun tapi ka ulama rek nu dikir igeg-igegan rek nu dikir geol-geolan rek nu dikir antod-antodan datang ka ulama. Ya Allah, oh ya Karim. Agra binta wajar ngomong kia agra binta sisi laut aing. Bojong terong gitu loh. Ya Allah, ya Karim. Alhamdulillah. Karena dengan ilmu datang saudara, tetapi maneh bodoh kebuka ilmu datang ke pengtolaban kia holong boroni hayang rokok sabungkus sabatang ge hese gitu loh. hayang kia hese gitu loh. Edannya oi si Jabrik hadirkan ulama kabeh. Edan brik mana oi. Tidak kare. Maka oleh karena itu jaga persatuan, jaga ulama karena yasfa'u yaumal qiyamah. Ya, ku bakal nyapatan di poe kiamah nyatane salah satu ayat itu hede al-anbiya'u para nabi kedua summal ulama'u ka ulama katilu summat syuhada'u nyatane syuhada hede nu bakal nyapatan di kiamah ulama anbiya ulama syuhada lamun sia sanajan jabatan tinggi lamun sia sanajan boga bahret goreng ka ulama dikutuk sia ku Allah jaga di mana sia menang syafaat di mana yang menang syafaat goreng ka ulama saur Gusti Rasul nu bakal nyapatan di poe kiamah nyatana ayat 3 hiji al anbiya'u kadua summal ulama'u lamun maneh goreng ulama ka goreng ka ulama rek kumaha maneh menang syafaat gitu loh karena jaga di akhirat teh kieu anu goreng ka ulama au dot idis dinazir au ta'azzam ya wow menang syafaat oleh karena itu siap jaga ulama siap jaga ulama siap dukung ulama takbir walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.